Halo Mas Haidar. Mas Haidar punya mainan baru nih. Ini mainan baru? Ondel-ondel ya? Lihat ondel-ondel dong. Papa lihat dulu. Papa lihat dulu ondel-ondelnya. Sini. Lihat kepalanya. Kepala ondel-ondel. Oh, ini beli di mana, Mas? Ojek Ica Souvenir. Di mana tuh? Di Kramat Jati. Iya, dibuka. Buka dulu ya. Tak apa-apa. Ya, bentar ya. Oh, selain ondel-ondel, beli juga gantungan kunci. Lucu ya, Mas? Lucu. Ya, pasang gantungan kuncinya. Ondel-ondelnya dicun. Disalin tangannya. Salin dong. Salin dong ondel-ondelnya, Mas. Salin. Salin lagi, Mas. Salin dong. Oh, hidungnya mancung ya. Hidungnya mancung. Bolong. Kalau ondel-ondel bolong biasanya di tengah. Keren gak, Mas? Tadi seneng megang hidungnya. Ya udah. Iya. Suka Mas Haidar ya? Iya. Ya udah. Udah dulu ya. Dadah. Nah. Ya apain, Mas? Masuk. Sahabat Mas Haidar ya? Sahabat Mas Haidar, ondel-ondel nih. Suapin. Ondel-ondel mau disuapin Caca. Oh, ondel-ondel mau. Oh. Enak. Enak. Tos dulu sama ondel-ondel dong. Tos dulu. Tos. Yeay. Tosnya jangan ke muka. Dadah. Dadah.